Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya. Mizoram kong pui point mo pahni National Highway zathum paruk le zathum pahni chelutuk siam thatura chakjoka malak dan ngai to mekani. National Handloom Day voi somna pula mamita handloom fair bot sei chu voin khan agriculture minister PPC Vanalrotan mamita ahong. CBI chon Delia IAS exam tur inzir mek pathum coaching center an thi dan chui don. India tana medal lange tura base major wrestler Venus Phogat chu final khel main phalchin aya aria wangin khel thailova disqualify ani. National Highway zathum paruk Mizoram chang lakna berle kong poimo berpol lir theizo har sak khopa chia chungchanga voin khan kolosi borsa purbat silal mangai hovin ngai tu ani a kolosi borsa chon helai kong hi deputy speaker hovin tun hna ya po anen ho to ti a amaro chu mason na lian tham hu tur omlo thu soin district level atulang angai tua malak dan tur boy pui ho tura thukhom an ni thu soi NSID sel ho tu tele contractor te pon har san te zotin an kalpui tum dan te ngai thlakani a contractor te talan danin poisa an hu vele thei topin man no ve a atulanga kalwat te siam ni in hun then khata paver block a an siam chu khotak mi puitengen na angin concrete pavement a thlakani a amaro chu achar chung hi ni somni paren nga angai wangin do tu sama malak the anil othon soya NSID sel point ngan na siamin kong sira phalna lama salova approach road anno siam thin chuan kong puya tui atitlinga chu chuan kong puya ti se thin thun soya Koribula stone dust te kong sira van tang mi puiten an manru an da thin tele an kot kaya side drain siam an du lo thin te chuan an na tho ati har sa thun soi ani purba silal mangaya chuan an har sine te she thiam tam tak ma se mi puite mamo thil poimo masa akhur zolai no tele to sual to theine tura thom that zungzung tu thu soin VC te ne tho hona thane angaya an hun thiam chunga zofel tura tanan lak angai ni ati tuna tang chuan khawzoka district administration point an nor tur thule tanpui an ngai point an tanpui tur thu soya atur tu ber chu mi puite ani a chu wang chuam mi puite tan kong him le man tlak siam chu an ti mak moni ati bok meeting a hian DC ba ka NHID sel ho tu tele contractor te senior colosip DFO colosip sub headquarters UMA colosip joint VC colosip kon pui wareng te bil ko clear bol pui VCP no chimluang thingdol khamrang molkhang VCP tele land owners te ankal khomani lunglei le tlabungin kar national highway zathum pani kong pui lai za na tho mek din mun le furo tui sura wanga dir theitan le khojinten har sanan to thin sutkeni theina na malak dan tur thli thain lunglei district deputy commissioner rohman in inspection team te ankala inspection team a hian additional DC Piro chung kimi kheng not ba ka settlement officer pulrin omale land revenue settlement department lungle thoktu te antelani helai kong pui zaun na thomek en call to NHID sel noya authority engineer tele ta thok to contractor ten lodong sungin furo su le leimin wanga kong pui chelai te leivung paina mun roman dan te mun thum chum khum lungsen le tui chunga khot chung hel kong bypass road semek ten hovin National Highway thum pani kong pui chumi pui cha khaile mamo phono kong pui poimo ani angim lir thei ve wak le kho jimi pui tem har satna an tolo na chakjoka na tho ani thei dan turte kong se zon lai thom tha thoi ni thei dan turte an soi howani contractor de chon hun then khata chon subgrade an pha nuwa furna na wangin GSB pha man ni lova fura tuin subgrade pha sa po ti chein kong in achiat zol pha tian soya kong se zo lai po atheng anga an thom tha thin thule NH302 monitoring committee te vidil dina vilzuireng ani thuan soi bok ani Khovela paraglider no pangber Samuel Albia khlu kum som pakhat le thanga le ni thum ani a paragliding professional course loding takazova Khovela certified paragliding pilot no pangber ni thei hne na International Book of Records in shiat puina certificate apek chu chief minister pul do machon vein khan office a hlan Samuel Albia khlu hi PMS dong zolele PC zone in sangi saitol venglai te fapani a paragliding course kumin mars la khan birbiling Himachal Pradesh a lotling takina zovani certificate han na hian anule pale Mizoram paragliding association try to 10 antel pui ani Health and Family Welfare Minister Pilorin Pui chuan Zora Medical College atanga pass huak zinga doctor somthum pakwate National Health Mission hnuai thok tura la ngala niati Vona ZMC din champha voi rungna lomna man puina hetui soin Pilorin Pui chuan sarkarin health sector bikin primary health sector ngai poimo in thingkang mi puite ban phak pi chi ranga doctor in deruna phusuk dan kong adapna sati a medical college thane turin hun male bono tha zirtir tu fel rin tak ba ka zirlai thane apoimo masak thu soin
ZMC Cardiothoracic Wing din turin state sarkar rona thlen ani thule IVF center nei theinan ro man siam mek ani thu ta lang bok health minister chuan medical research lama tanlak zon atul thule Mizoram le achunga chengte be chan ngeya research nei atul thu soi mi puiten Hrisel na thazok an nei thei nana ngai to na seng turin ZMC thok doctor te asom ani Mamit siam le na hola agriculture minister PPC Vanarutan handloom fair honga handloom fair honzo hian simbeng we me hola national handloom day voice som na le workshop kam awareness campaign aman pui bok ani zo hen ko manager pusilrin moyan heuni kai shuain PPC Vanarut da chuan pi le pu te huna tangin handloom te hi ngai san alani renga voina mi in thuamna hmuna la lo a mizo mai se te choi kana tura handloom poimo hle ani ti a handloom chu ezon na tling ani ti soin Mizoram industry len berani a ezon na tlak ani zel theinan ma lak zelani ati National Handloom Day hi Mizoram Handloom and Handicraft Development Corporation Limited bo sai din sarkar la pui Development Commissioner Handloom in sponsora Mizoram District Sanga alomna huni man ni in Aizawl po National Handloom Day pol hian wana pa holkata stol engam zat siamin handloom dor nei tu ternem tak anin pho ani Champhai MZP headquarters in government Champhai college zirtir tu dabel tura sarkar anor na chupain chanu dali atang khan chol sana hemi chungchang MZP headquarters Champhai chan chu semin government Champhai college of political science le economics department zirtir tu intelo na no khatura Mizo zilai pol Champhai sarkar ngan chungchang a sarkar biak le ni a rationalization nei ani huna da nge tura thei top chu anin huama wangin sarkar anor na an chol sana Ogas la chunga sarkar rationalization ane tura anmamu ang zirtir tu pek nge ani theina tura sarkarin malak atum chu za omanti ti an soini MZP headquarters Champhai hian until phu chungchanga sarkar nornan government Champhai college zirla le zirtir college culture andanga ninga khan Champhai khopuya zina in zong ba ka sarkar office kai turte dang le in nimina khan sarkar pisa kai turte chau andan nuwa voina sarkar office ba ka bank office kai tur zong ten danga Zilai te no nakal mek ti topani thin turin Champhai district joint NGO shuai tu ten mala in voin Chanchinthar khatatang khan Champhai district NGO shuai tu te la zilai pol shuai tu te thilkal thuan soi hova hemin hu hian MZP chuan an nor nakal mek chu anti top lai lo ta ani Chanchinthar hi akas fani Aizawl tonga puan ani Bangladesh sarkar boy chungchanga lunglei district nei tu te chuan borok omdan thil thai turin tlabung le lungsen video le SDO te ashiatira voin khan Mizoram Police te BSF te po ramria joint patrolling nei nan kalkuala hria theisina dan novaram rikana namlo ani hemi chungchak na shan pa duty tura thu pek chu ero alom nova danan nei sa pa ngai angmaya duty kalpuyan niti kan correspondent chon soi longkaya po district magistrate puchimala siva gopal redi chon nimin khan then amrama boina chu wang hian ramria ken ko dur khamna thu pek a chu a Bangladesh a boina na sataka chuak nia hriatani thuta langin longkla district chunga Bangladesh a Myanmar ramri kilometer thum huam chunga tladaruk le jingdaruk kara veiwa khapa ran khallu le khalchu khapani a lirthei engchima veiwa phalani lo bok thupe khian thani chunga huam dona thupek zomlo te chu hrem ani tur thu district magistrate thu chu hian tarlan ani hetilan Bangladesh president Mohammed Sabauddin chuan Nobel Prize dongto Mohammed Yunus su sarkar lai lok interim government ho tu ta naruata Nimin Khan Dhaka a presidential palace president sipai pathum ho tulu tele lungo lonalan tir tu zirlai te tangin ayo mi som pathum te chu thukhomin amran shoi tu tan Mohammed Yunus hi an thanga potkal par sang tenen anin ron hu sarkar lai lok om tur te hi anti fel tur thu president thupong tu chona soyani Mohammed Yunus hian kumsang ni purukhan Nobel Peace Prize alo dong to ani Central Bureau of Investigation CBI chan Delhi IS exam tura in zirmek pathum coaching center an thi dana chuidon he thina thleng hi atira Delhi police chon an chui masa a tunhai Delhi ya Old Rajendra Nagara coaching center in Nuai Bera hian mi pathum an thia Union Home Ministry chon he thitling zirchiang turin committee dina committee hian vadun thlandan te mo phurtu zon chu ba ka coaching center kalpui dana policy thak ngai ommt te anen fi don ani Paris Olympic ne meka India tana medal langai tura base match wrestler Vinesh Phogat chu kelsom nga freestyle final khelmain phalchin aya ari awangin khel thelova disqualify ni Indian Olympics Association chuan thu chu 7 team member ten jan khwa thei to pan chu chung point Phogat hi atling zo telawani anti a Prime Minister Narendra Modi social media kaltangin poyati thu soin Vinesh Phogat chu India mi te tan chun champion ani thu asoi ani Chanchinthar serti topna tang pui Mizoram kong pui poimo panhi National Highway zathum parugla zathum panhi chelutuk sem thatura chakjoka malak dan ngai to mekani
National Handloom Day voi somna pola mamita handloom felbo se chu voin khan agriculture minister pu PC Vanarotan Hong CBI chon Delhi IS exam tur inzirmek pathum coaching center anthi dana suidon India tana medal lange tura base me wrestler Venus Phogat chu final khel main phalchin aya ari awangin khel thelawak disqualify ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani